Po čemu ćete vi upamtiti 2009. Mislim da je 2009. godina potpunosti obeležena i u najvećoj meri obeležena onim što je rekao jedan od vaših gledalaca u anketi, to je odlazak patrijarha Pavla, ne sama smrt, dakle, patrijarha, već to kako se onda ovaj narod pokazao u tom događaju. Mislim da smo tu malo i sami sebe iznenadili jednim dostojanstvenošću, već pomalo zaboravljenim patosom i dostojanstvom koji smo tada pokazali kao pojedinci i kao narod. A kada je reč o ovim političkim, više političkim događajima, mislim da je svakako najznačajniji događaj su ukidanje vize, odnosno stavljanje Srbije na belu Schengen listu, to ne treba podceniti značaj toga, ali isto tako i posjeta ruskog predsjednika Medvedeva, a u ovom negativnom smislu rekao bih da je godina obeležena, a plašim se još neke možda godine koje tek dolaze, će biti obeležene usvajanjem Statuta Vojvodine i političkim turbulencijama sa tim u vezi.